Hello, welcome back to Global Zomi Idol 2020. Hun pesa 2020 in a kondagu, a Global Zomi Idol pandemic like COVID zaga in a top san penu December 2021 that 13 changa sut zobina umdinga why Rayburn campus sunga ni ahidinga why huna mi pite atam thaipen hongtel chat dingin ko hon chalu hi kai vai to kisaya online na ana enote ahi kele a program a hontel thailawa enut tin ten tia dingin lam katoga et the ahidinga a lingle a omdinga mundom to ma share na omding hoi khida ivai sai didan tiu ahi kele thil poimo chitom tom te heu to ten tak lang na hon nei dingo ole ke kamin vi nun lian Global Zomi Idol secretary le program final to kisaya program coordinator kalen kha yai to kisai tamlo ka hon tak lang di December som le thum tho tan ni ta da gu ka nei ding to kisai Global Zomi Idol India level a final na ki nei ding hi ya yai to kisaya mi pi tam pi a hongtel the na ding im na ina ticket ki pan pi to na di chi na atam zo deu ki bol ma le tom chikin leng bol hi ya zanga le zakhat le som ni ina akibola zanga te kha tutna chera ki pedinga zakhat te to uchina som ni mi khata alun man som ni te hi le tutna ngeina te do ina huchina ki hi som a hi yai to ki sai mi pi tampi na hongwa puwa na hong ki thua pi wa azar nong zo ka hon ngenwa yai to ki sai na mabana kidem di te mi som a hi dingwa India Manipura patina mi sagi le Mizoram patina mi thum yai huna akidem ding wa hi yai huna ko pe ma te na ilasiam te hong to yo ma azar hong zo ding ina ka hon nge no kidem na to kisai online voting to kisai le maban hi di tuam te to kisai heu tu te na pulang na tamlo lo ina a hon nei dingo ka ki pa ke ke hi le sangloi ngai te Global Zomi Idol India level contest director kahi tu ni na final December ni som le thum kum sang ni le som ni le khat Rayburn High School campus ne ahidinga hayun to kisain hi kitel na to kisaina asyang thau thei pen affair thei pen bana judge te lam ka khopi sunga siam thei pen te zat ahidinga hayuna loman to kisai ama sapenin kontak lang ding asiam pen penina I chengsi nga le trophy asang dinga ani naina chengsing thumle trophy asang ding azo athum naina chengsing ni le trophy asang dinga to bana mi sagi title la lote consolation prize pia ka hidinga amaute memento le cheng sang ni piak hiding ahi to bana global level mi som kitel khitela ka mi top 5 te hi global level contestant dinga tel khia hiding ahi yayuna hi judge mi nga zat ahi dinga amaute na magza nei vek dingwa wai bana online voting pe na hi le judge khat dana sima hidinga hoin le await kha judge khat wait ni za to ki banga sim hiding ahi yayuna hi kwa pe fans te hin supporters te tale na de sakku hiam ekele nanga isangu contestant te la ka hi napan pi theina om sunutu online voting ina nei thei pe nu na khut taluna na pawaru ana solan hoi takina hei hunina contribution na boleu chenchin athakeni ki chiala hi wai bana hei contest to ki sai hi imina madinga artist siam tak te platform piak na le amaute izogam khovel pum pia lampi ko mu thei thing hidi hi theina dingina ha takapan kila hia ko puna moral support le thumna hon phogi ge dingina thakeni ki nge na hi ki pa ke ka hi le paugin mon ka ya GZI India team coordinator bana music lama le coordinator ka hi lazil na kha India via Manipura te mi sagi ina anakizil to dena amau song choice khat to common song waite teng kha
Manipur atia ting ki zo phot aya wai jakin tunia pen kha ki off phot Mizoram ki panhon ki pandite ki ngak in ama hon tung hununa Mizoram lamate pat non ding ai wai kha jingchiang ni sagi nia pating sidan ai cái kamin Elson samte ahia GZI India adinga vice chairman kahi tu tung kidem na adingina Mizoram lama ke panina contestant mi thum hong paiwa amau tule lina hong pai lel layu lampia om layu ahia tu niang tung dinga gintak ahi ziakina amau tun na ding le agi anading ule anik le tak ting anaki sufelta ang tun hunhun chiang makha agi anadi muna kha ka hidia yai Mizogam lamang paite lam katen yai ilam ka kipana la sate ma abanga maule contestant hi ziakina hospitality lam siam thei top ana so a i support thei dan chiata yai lam te support dana ana support chiat dingina nave kwa tunga nget na kong bolai ka ke pa ke cái là ginza vol zong cái ya global zomi idol India to kisaina online voting siding ina mo pona piat cái ya to kisaina tu ni December tarik gok kipan contest final ni December tarik somna thum tan kidem na atop than pa online voting siding chi hi manina tu ni December tarik gok hi na online voting ki panding hi manina N2 mi pi te thading le contestant te thading ina online voting bangchi ki siding hi hiam chi khat tu ni nai tak lang uta i online voting pen kha Facebook like tung to na siding che hiya i global zomi idol kidem na judge bangza hiam lilenga om ding hiya judge khat banga online voting kha simtel ding hiya judge khatina mark zakhat pethe hi manena online voting le mark zakhat podinga hi chi ekithei sakahe online voting na ding na Facebook like tung to na contestant te like mu za kisim ding hiya i vote khyang na dia kha i Facebook a global zomi idol group kha zat hidinga i vote aikele like iwa bol thene dia kha global zomi idol Facebook group kha join ngai a hi group kha Facebook ga vapaya global zomi idol cha search kha mu thei mai ding hi final round ki damna top tan pha online voting hon hi ding hi vote simde dan online voting khaden again bangina judge khat din mun lo ding hi ya wai jakin 100 marks supporting hi hunchiam tana likes mutam pen penin 100 likes amudi 100 marks muding hi likes mutam pen mu za akipanina like khat value calculate khat hidinga wai dung join likes mudana akipan mark kipeding hi et sangna ding na likes tam mu penina 1000 likes bang mu hitale likes tam mu pen kha 100 marks muding che hi manina like khat value calculate khat hidinga why to calculate le 100 by 1000 divide le 0.1 hong pha hi like khat value kha why ja ka like ting kha 0.1 multiply ding in contestant te like mu dan jela mark ku ya khidinga hi etsangna din na contestant a in kha like sang khan mule amang mu de ja calculation bell 0.1 into 1000 equal to 100 marks hongi dia contestant b na likes jagela som nga mu bang hile amang mu ding za hile 0.1 into 850 equal to 85 marks hongi dinga hi ekha etsangna dana hi ya i likes mu u kha to kha sang kha likes mudidana example again ya wai kha sang kha le wal the sang kha sang le tom zo le the wai dung zu ya kha multiplication
division bola like khat value calculate khat ding a hi na dang to again dan lo kha like stam mu pen kha jasagi mangmutale waidana kha jasagi kha 100 by 700 ion divide changa ave like khat value kha hong ki bang no lo dena kha 0.1 ya to kha like maximum like pen 700 hong I changa 0.14285 cha ave long ki khekta oi dum zu ya kha multiplication hong pai di chi da na hi dena I explain saya again non ke di wai teng hi ya I don nop o male ndong leute adia kena contestant ten kha thei siam lo mo le ma question hour to I have to te hon thil gen te in thei swa kem ta dingwa hai vai to ki sai finalist hi ke le final program vai to ki sai hi dik tak tat le hoi taka bol akisoma hi manin mi pt na voting teu hita ikin zong mi mal taga na hon telu ka kilamedu global zomi idol committee member min le thagin ko hon chala hi to le tunin hai mizoram te le vai don na kinai dinga hi manin kisin sakna apai le la hoi taga le kipak taga jintung ding hi manin kisin sakna pai le hi chi le ko hon thei sak son hi tunia ye theu hai tenga hi ding ka kipago